Ke nimbula bambul chuka ningoi California e Amerika ni taka ni nimbula binakatiko en bono ta pangau ni barong tu mekina ngoi singa tambu chuka ngoi Amerika sa wetsige wetsar chuka ngona bi mama ni tin kantua en singa tambu mai viti klasa singa moniti ni kose karochi kwa karoni singa ni bula o kusita na nonda bula na bula serin rala olita ka ni kala na kachika na muni bula pa viti iya rochi ko na yaga ni bulongo do talikila ke kanto kila rani bitamai na karoni yaga ni bulongo na bula o kusita na bula makawa pa viti Baka chuka ni bikin ni kerja masa chuka ni pakai salah ciko sekali serang minggu na wali semana tereni about an hour and a half ago au anu mo meu sabayani belatendo na program ya chuka mai video sa warung wada tiko saraba tiko na ibola mata maru taksar bakali buna 10 days wellness program wabi ni binaka kina be Mr. Panapasa Rambuka o koe dili pakatiko na program mungo tini ngana singa na nonda tereni ngunu justa ngunu pasarangan na kakana manabuata ke na kakana runrau abalai tinga na misini na blender sa ko sarangaya na kanta kanya ale buna ngunu wai sa na moede baka binaka iyo abalai tu saranga bali buna nungku ready tiko na nimbula binaka mista taga kimbao iyo nimbula binaka bikim nila siyamba tiko mai papi ni binaka nanom ni bakarong mai iyo au nanuma meu siyamba yan dibati kay Mr. Panapasa Rambuka o litakan din na doon ang nalakalakan ko na siyamba mai kaya kanto bikim ni tiko pola katikoya me nibuki ko nga mena sema mai nanungku live iya Mr. Panapasa Rambuka kero sabi tartar chuka nanungku mona libo yan dala sulim tangabi ko doon ang nalakalakan ko mena sema mai kaya kanto tiko pola kati Mr. Panapasa Rambuka me sema nga mai nanungku live na ruku ni nongku ni telefon ni ra chuki nandun ang bulkaw na request to join request to join nga metambaka sana siya masarmay nimbula bikim ni na sa siya maramay ko niro ni bola nga may na puno na po ni bakarong tikumikina babi ni binakapakalibu na no ni bitoko ni may nonton bitalo no ni tikong bulong-bula bitalo no ni tikong bulong-bula lambe kan tarin kaya iyo lakana basa-basa nga bakabiti siya nga nindo ito doko tamata kaya tamasa kaya nira ngandreba me bulong-bula binaka bulong-bula binaka da muade binaka da yan rabi na matakalilay da mamaraw rere binaka na kulini ang wanda wapa ko binaka si rere binaka na roni ulunda si toko kanilingamu ayaw member dam tiko baleta na soko kay kanta ko na matasawot bulo binaka ratu bedeli no bulo binaka wambul chuka to be kiamu wambul ken chuka virtuala irkan sar na wekango na sana pakutura ko kandabu na nunggu banoa na to lase na songko totok runa singa pakai durian na suba fosho na singa lutuli bukan na singa parumbuka totok na songko dona sendi binaka rawa ya lita kini na lebu sarer na baita binamba kamingo la pakai durian cukume na suba fosho di mana embak kamingo na bultal benga chulai ni ronondolu rosanga bulu kabitu tuku chungo bir keda na wekango na sanok kandabu ertu babalangi rere saken ngonong ko misana biya nila ibola ni ngante
me boleh ratu yani sembera nangande merani da ngole ke viti me da chuko me viti na bula chulai en na mbaki maingo dona mbaki tal mingo na tal kina na songo ni sole bo ke kandam en na tal chuka na buno batanga da kina na suba for sure wala ka ngai na suba civic center iya dana wara ki Mr. Panapasa me na siya mamay nimbula okay Mr. Panapasa Rambuka. Ano wara ki koy mena siya mamay. Okay. Panapasa Rambuka. Dana wara ki koy chiko, binakabali buntong pulo binakabeno sorry. Vikam ni nasiya mo chiko mingoni ngai wala ngamen na buno da buni barong kumikina. Me ngole ni vikam ni na bakambula. Bule binaka Philip turang ambedi, bule binaka Max Tivanga. Leon tenga da kimbao untuk bule binaka salineta na dangi leo, bule binaka bulo, Mareta Low, Trebo Sawanga. Viti sila tolu kay make Leoniabi, dong bule binaka. Dalawara kamandana nonda bulangi may lambasa me na siya mamay o Mr. Panapasa Rambuka me dawari ko ni sibera na nadami may o nabiya ba madaltakangan na buna o surich ko kinay me bakausap madaltakachiko na 10 days wellness program erto dito bakit ko na nonay law na turangan ko o Mr. Panapasa ka doon na program binakasar sa Rombo TV chiko na program ko siya ni somi doon ka inda marata ka bali nilebo na program sa alak mingo sa pinakatsikina na ilabo me somi ngko tambala sarangan iti kong bulumbula tambala sarangan iti kong bulumbula da biba kong geti menda kanya nakakanan bulambula nakakanan raun-raw na wata da ngunuay baka lebo da musuko sombo na suka musuko sombo na falawa na wayway uringi kaya ni lebo na kabama da sakilao chito baka gon da biyo sa ichiko sabi ka bikam ni sarto ko yung sakilato iyon din na enda kilakit tu iya endo na po sa urong ada chiko na to programo Mr. Panapasa na discipline dora po sa urong ada chiko balebu da buti chiko may biro keda na turanga marama sa level chiko na programo ngo 10 days wellness program medalang kayo iwakiri Mr. Panapasa menang kay wasya weekend na tapos armada medaka iya bula sanita bula nita chone matiwale ni bula binaka tawara ka chukon da turang bulang ito kay na siya mo chukon may lambasa o Mr. Panapasa Rambuka nawara ki koy mena siya mamay mena may bamadaltak mo na may keda na program mo dalabi wasi chukon nga may nabika nga sa bikaw sa Rongoda nabikaw sa Baunggeti kina tereu sarang apale bun matay ni singa ni somi na program ko chini nga na singa kam ni naturang ken maram chini singa ya menanongku reda chuk na program ko sada ka may raki-raki sada ka may lotoka may singa toka salak sarang ko may suba no sorry Rongoda ni sa chuk sarang ko Mr. Panapasa Rambuka may lambasa iya nakena sa antewa chuk na program ko chini na singa Mayroon man dengan turang marama do robo ng nila karabay tabi na lo mga litsinisi nga luto kinabira kina tin karona kilo kan ramimbi yaman nga average to 7 to 12 kg pula kalisi ya kalisi ra tuwarang ko siya mo may pula binaka nung leo ke baka sawara ki Panapasa chiko mena siya mo may binakabale kalis na musa mati kwa via voa merani kiro me vitala noa o sama matal takabi ko na kami takab me tambak nga ng bulkaw na no na telebonira na request to join asaro ni siya mamay dabi wasi chuk matangana ngonong ko mentawara ki kwa me na siya mamay
Awa, cek tak cuma ngana ya ga. Anjalak-lak sawawatiko. Okay. Cukup serangan ko bat kiken do kalisi. Kalisi baka wuna na o talita ka na live na vida la siga saúde ko talaga sa luta talaga ko vida la kilo bibito sa wala kilo no kumarama iyo ono ko sulit ko talaga mela sa talaga may na longo program ko mena wase se da sarma de kawai tare usar nga bale tini nga la singa ndori baka samta ke baka utek buna ni ko monichi monichi ke na monichi asa bitu na singa bukilul talmingo sa china singa asa lutu kena bitu kena chin korona kilo au sambo ngor saranga ngu pawili ketok na nonra kena dana ba pertania na nonra testimony testimony o ira na wekanda tokei ngayundra kau tali takabina program mo tontola ba saranga raramba dui kai dui lotu dui mata daba nga wala kumikina you're welcome to join ko tsangay na namutabayan ni metao mikina na namujusa oronga nga ni wana kaloko mo sa tsuk may napuno ni bako koyango era na loto ra bako koyango sangay tamay na men ra juice na loma ni chinisi ya ko saranga na kaya na kanya na juice nga kakede mbiukede into a juice form tinasi nga sambu tali tak saranga bi kita na barang cukumay ni wasya may nanumun ni wakasam ni wasya may kaya kawan niya tiki cukup di program ngo ni bita may nanumun ni nakaw nila ko ruma kaya kawan ni maruta kan bita may nakaw nila ko ruma o kali siya lang kasurin sa kota lang mela siya mamay okay Mr. Rambuka kali sekira ni bitar-tar ngabi ko me siya mamay join nga may binanong live o sabang matang takbi ko na kamera ka na bulkaw may tambaka ulo binakamalili resele miliakere sa nimbua Joeli Buandreu ulo binaka Joe Tindama nimbula iyo ngondo na ulutanga o nanuma bikem ni naturang kila marama menda bitalo kina baliw klale na na biyo matanga baka ondo mandua balilay balata ni nanungkuray baka o sinbinakat musyo ba ndo talambeka ng bulan ndo tal na tamata tamsa kaya ni nanon ding ko nanon tikumbulong sa singa baka taw saranga bi iya sa nanuma nambakin ko sa reda ni sale usar kan kutokan ni sale ka lemu na kangura lenga wakara matendol na kenada na wambawe mera matendol simber ni edo banangona mer lenga kila sar lenga ngoko lenga chungora baki tul sanga bulu basanga bulu so simber mandanga ni lim sanga bulu ni wase mo na no ni rai balata na tikina na thapa menda da kava na ito okay sang wala nga biru chukumi biti bikim talaga na tunggoy balang na dami kami mtaka menda tikum bulong-bula menda bulang balap na Canada na peka bakanta burin kay I'm not perfect I'm not perfect but I want to help and I want to share kaya na po nando kalalen to takabat to vale ondo to nga nugu juice ondo takabat nga nugu juice vale na nugu blender sa chuk gobi sabi biya yang baki ruang biak biau na blend chungai vale au ndo bawili kanga do tu na Facebook ko na recipe to chuko no gusinga ni singan roka my green juice sanga chuko no gusinga damu red juice sanga chuko no nungu red damu roka chuko talaga na nungu seni now seni now Lama mana seni now so bikim ni seni no chuko na roka Rako bako bici limbula Set contact details please oh okay awa alright
Okay, dan boleh pinaka kalau bina maramatau lewan imbole digital hub dan boleh pinaka sa chungo o kalis sa salam biskim ni matanga miloma ndor vital no ret chukuna da muni saya li tal maramongo. Okay, kalis siam tal mandamai. Karena bibo sochi ni awai sala chukayani bibo kawatu kone chiku den kona vital no ni chiku bulombula o se kele saranga mbele tereni awa waka ungeti en nongoredi chiku na programu ne panapasa rambuka ko nongoredi ngana programu andora kana nongu marau mani bitar tarsar bi ngona 10 days wellness program 10 days wellness program ni ngole ben the page ni Facebook ni baka murian na to tangga ni beba. Okay, let me kalis karon ni listal mandamay. May usa na interview te ko mananga. Ista para pasaram bukay kay ba siya mati ko may kalis roni okay ko mananga me lak may binanong live. Duro may loman ni nung live sarang ko masar may tiyangay tambakan ng bulukaw na request to join. Iya, wikim ni na sa gaya siya mamberamayo ni na wakil klats kung biyak ko na live dam ko na vital no saranga ni tikum bulombula. Kesabi ko wikim ni o ni biya wasya may na tambani na dagman daw ni takabot tikum na buku ni tikum bulombula. Na ranyo ni wasya may. Okay, kalis yun sana etikim ni manamay. Madam Mendono, is that okay? While we wait for Panapas and maybe the three of us can join as well. Mr. Panapas can join too, okay. Okay, do something gonna orange here. Don't you gonna go siga ni said now say orange. Chiko ng roka nunggu green juice day, sangga chiko nunggu red juice day, sangga chiko nunggu orange juice day. Ando chiko talaga ando na singo ando takab me blue karkarawa, ando pakai ngatakan na blueberries. Ando ko tanga me na bi matanggali berries, bate lebu nga na blueberry. Ang ando bita na lo me nunggu juice, nunggu blender, okay blend tak pateker. Iya. Okay, simbele siam chiko mo kalisi. Iya. Talenda bitalo chukuma tanga mo sen vikem ni sola kau bada kabatu iya binaka leo ni mbole maramatau binaka balevo iya orange yes so iyo baka na juice do takaba ibale do nogu basic na way new wala na sing way new na coconut water nambu Okay. Na coconut juice. So that's a base, base liquid nambu. Iyan ko ay Amerika. Ako sa dobole nga ako na contain na mbu sena tin ko na tawaya ko tawa tin canned coconut juice. American liquid o sangay musmusiani na cucumber na celery but kena ginger or to na bango siya ba kundo ni dala Italian na roka daw ko beta kaba if you want to do red juice day or orange juice day or green juice day that's the base nambu ginger cucumber at kena celery. Kasi kena celery bato klam bibitis to so live roto mo nga nandola ruanga na kachikin na kalilalalay. Ike binaka ro nandola tamani kaliw na celery do sar nga tambani celery sar nga biu. Musu nga balalay sa binaka, musu nga balalay biu sar nga ni loma. Oh, okay. All right. Nakalisi. Yeah. But Kalis, if you want to join too, let me know. You're welcome to. Oh, binaka ba? Binaka ba? Binando.
Iyo, kanga da vata letu, Vakau na kau tukun chukai, it's not easy to, vakau untuk kachukai, we're not perfect, Untuk kami rona luvengo ivale venito ta untuk tukuna. Kla, I'm not perfect, I'm not an athlete, I didn't run for the Olympics. I didn't even run for Commonwealth or for the Pacific Games. Yondo vato to letu nganaka, Sinto na liang kakina. Seba tabi kami na wekango ni warong chukuma, Oyao, don't nga tukulo tumay bango, tonguno ba na kango? Na ondo tarsar na tabi binakakina wingol. Dosar nga na waya ondo nguno bale na kura. Kami na turang kena marama. Na kura. Labili ko man to kasari na tabay kura na market isuba. Gono da vital no saranga, da vital no man. O dei man da sando ure da tabay kura e volte ke chukena market isuba. Klako na bunon do volte ke chukena Apollo na level 1 ira. Ground floor, Tasangay na ka na kambakambang gila ko virtu na volte ke angone dai. Ko chukira, ko do volte ke chukena Apollo na pea, la penapiu. Naka lofa. Thank you. I'm trying. I'm not that young. Thank you. Nakalisi. Iyo. I'm trying my best. Santa Sibita chuko na limsanga bulu. Iyo. So, anyway, coming back to the kura. Na ndola tawai kura, kami naturang kena maram. Rosang bulu nga nandola, $20. Quando tau chuko na tawai bango. Iyo. Oyao, ni se tau chuko minisilandi. Donga na nangu itokani, se dona vekangu, se ndoli ngala ko ibiti. Ando ker, boleh nga maybe ando nangu tawai kura. Iya, kengela ko sa royao. Bola ma, volta vingo. Tini mano bola vinaka. Ni ula ko ibiti. Nanungu yaya. Ni kato. Nanungu kato. Wasay na isulu, na tapos na fakawel takiani, lalamay na kato. Lako na market, boli mayroon ni ono sa walo na tabaya. All may na glad rep, sa sumay kami nung kato. Aw listal may. Sa kami bitu na fridge. Doon nga niya, sayan ramayo lamo. Sa ko no, ganito laman di ba ko lamo, sa siglo rin na sudu, na wani muli na mga ito. Sa sinito nga ko na tabaya. Sa kamo ni tuta. Lako yung mundo yang nga. O tukun sa rayaw, reda. Ko sarang nga na matanggal bos bangor. Quando ba kaya lolita ka tamata. Enda uno iba ka bichi. Goy kabinaka. Prevention is better than cure. Kana ba kanta ba nam do ruka may esas para. Na maramatinango quando do maram ni girl guides me kanda. Isa maramatinango sa avadem. Mercedes bongitini na maramatinango. Do tukuno ko be prepared. Tutuno ka na nyola kung doon na panua, you have to be prepared. Nonra imbole, na girl guides. Kaya kinikuro talaga ni boss do buto ka balibik ito na ko be prepared sir, prevention is better than cure. Sembera ni ko to mate o sa ngachi kung doon ng sala mo kusar niya daw na to mate mo bulong binakchiko. Nakawala para matao, baby face. I wish I'm 16 again. Yeah. Binaka. Yeah. Alright, tawa. Warak semua na turangan ko. O panapasa rambuka, ulita kanila siya maramay. Kalisi. Kaya kasi sar-sar chukumay. Sana kiringa mo na siya mamay. Kaya kasana peran main na tuturang iyo. Ando tar chuka boleh tek chuka bena tawai kura. Iyo. Tar binaka. Kongo bena na ground floor ni suba market. Gobe kendo to na chuka suba. Iya, kaya kai sibi kem no chuka mela sa sabara. Kendo chuka melo toka se nandi se singa toka se raki se imba. Kaya kila ni boleh tek chuka na tawai kura. Ni tu kuna mai bena boleh tek ina. Iyo kila chuka yo isuba. Kwana boleh do boleh tek chuka na penapiu. Kla? Quando mus tu kaya film sa bulan sen yang ko sa do ng dola. Quando tao chuko na tabaya na container ilo.
iranga bunor to chikina ke China to bolta chiko rusa ka bulan dola tabaya o ker saranga dangunuba nganga toka semso sinungun binaka ya ondo ngunuba ba kan dona bilo lelenga bang ko sarin bilo le sarko arikale ngo dongana ne bilo lelenga ke bilongo me ba nga bango irana kura ya mo ngunuba ni se bongbong lelai ma with an empty stomach so mi ni se lalom kete before you ondo sarunga no sala kabang ondo banguno baraw ni sember ni tombal matakalilay kila tombal bango ngayo lisumay sa na wakila na kanganguno ba sa sab to kitemo kila so kala levaya do tan mendo au sa ni buni wai ni bula ia au sando sanga tunga me o dakabutu sala kala levaya drink it before you have your breakfast ya nakura amandanga wose chukango bikem ni sola kanto bata kabutu valelinga bango nakura o chaka mimbitu na fridge every morning dona bilolelai ngunu ona bakila ni sana repair sona bika chukilo mini ketenda kala kenda sona ngona dando rede tunga na kai tumba ke bakai ndo kaya slim binakatu ya na taro chiko slim chiko bulu chiko loma ora kambimbi kona ngada chiko loma na nonda bulandani bula binaka bula diela iyo na kambimbi na nomu liver nomu kidney nomu pancreas kakere chiko loma ngobe sektu iyo ngunuba ni sembera nyo ngunti iya bula Sophia, yes, girl guides forever. Bula madam, be prepared, always be prepared. Baka na ngono ni COVID so sana landi mingo may minisulandi ondo ngunu kura ngunu kura sala ko ni tutando vale yaw sali mara ka ba ngunu ba ko ndo nganga iya I'm just sharing a little bit of what I do. I hope that someone out there will be inspired. I'm not perfect. I still need more work on me. But I just wanted to share. But I was inspired by the 10 days wellness program. Kwa interview chukino kalisi. Nung itoka ngo kalisi. Watake Mr. Panapasa Rambukai. Iyo, mose se mataika, yes. So, wayo sarngango do promote takchik na to wai na juice Fiji. Na shake me to wake me. Shake me to wake me. So, panapasa daw na kamakamo, kwa saan may nungu guest to chibe na nungu program. Na nungu talitaka na nungu to wai kortong nuor to nakabutiko. Chikulom na ginger, chikulom na turmeric. Libutan na kada kabuko na red goat. Libutan na wai ni tapungo. Total na warusi. Warusi kemni na turang kena maram. O ker serang abi kita na barang chukumai. Na wai baka bitin do le weekend dando rere. O ker kuni rere. Kuni rere na ngunu ba na wai. Kaya baka nganga, that's a good sign. Nganga ya eli sapata no mga ngada ke de loma me binaka na no musale ni valilai no mususua kakirkede se sono ngono sobi kemni na ndo ngunu ngona oni na bakela chuk sona ka lenga chuk bi kemni ngosar ngara kena ngono me da vital na takina badan don weekend sa ngani tuki na chikumbulumbulo ndo na kambimbi do lebo na ngono kan sing vital na takatu takindal nga ba ngondo samati ni uto do sa stroke do lebungo do na maramongo maram ni namo sakit ko namin ko dito ba kabalimbula mata sauti bibata buli dito nga sa buwir na nanggapa ko boka sa siyang sarga ni bakilikoy maram slim dari ken riray dano no mga ni model na ken riray ilo me tumati tu gaya di balimbula la ko mengar delingan nanra na pressure ina taritsiko la dabe bakabuna mele ya do kini biko na kaya buira na matana sa sega ni bakile koya
Mosina uluna. Kenda na symptoms. Na tana pa panoliv. Na symptoms. Kaya kaso na kasa lori chuk mi bango yang ngom. So na kasa chuk yang ngom. Yang sarang asa bertek chuk mi. Ndo na kasa lenga chuk ilong. So you have to do something. Sarang na buni nung kubya live ni kuwa. Dana rede mando panapasa siya mamay. Panapasa. Sebenarnya siya may naturangan ko. Kendo madaro ni buki ko me mantak na telepon. Me siya maramay. Kasi kali siya madangamay. Oi, tebita biser tarbina na kura sa mix takwachtu. Bula marasari. Na maramang ko dong kura, maramang ni nanrangango. Rala tau ema. Iyo, na kura ko sang tali pasanggara. Na kura sa mix takwachtu bina yes, nails. Naka ema, so nga nakalalay kanila kami koreango. Sala ko i-rock, rock and rock, lismo sandom dam. Iyo, ando na turang etarchuk me, nakabata ba nakura? Nakura sa sanggoch to. Sa tao itabay raut. Iko nangon nga ka, lakure nga bangko, o ngunu barando ng bilo. O siya sa kay maro ito na fridge, ando na tabay aro, nindo na magaw. Bati ko nangun buchuk nga balalay. Ko nangun buchuk nga balalay. Na tabay kura. Okay, kali sa nasembengo. Sebenarnya yung total tarumia la Juice Fiji, yes, big supporter of panapasin doon na kamakama, Juice Fiji. Shake me to wake me. Kaya kini katolo na program sa rangago, tutakabitsik mo. 10 days wellness program. Sa seminggo kalis, mena kerubital nomad. I wish you can join. Yes. Awa. Iyo, binakatsar nga meu nang ko program me dabitalan no Klan dabitalan tak na way babiti bate so weekend ano mga way babit sa Tebor sa Chimoni. Oray. Bitaliti Tebor. So ano kaya nga Tebor chiko. Ika kunirere kondo kayo to meditasir kay namus kunibor. Bola Helen, hi. Good to see you. Kita untuk kami kanta bunda kuni reto. Kalis, I'm trying to add you. Really, kacu kamu ko ni connection failed. I'm trying to add you. Mbeka na internet mbeka? Nimbula. Iyo. Kung nga nakao na nung may dabital no kina, may kunyo rere na ngunu ba na way bakabiti. Oyo, tamaili. Kamnichuk sa ribe. Kamnichuk ko ibalangi. Isa kalis siya kani kinanong ko internet ko sing through raw. Ito ko na connection failed. Maybe I can try tomorrow. We can join on Zoom. Maybe that's a way to go. Today it's a good introduction. Yeah. Osota sare must be the kachunga mo connection failed. Yeah. So shall we join tomorrow on Zoom, Kalisi? What kay panapasa? Maybe that's a way to go, Iya, kaya ba fancy chuko na internet ko? Iya. Iyo, kasar nga ya ubia wasayan, sortar chukumingo, kaya baka chukumibalang na kura ko tun chukayo ya, rani
kira nga na kamu ni cukup na isuba melak nga libu-libu kami na makete ngayon di pekta ka binaka nga binando na kateni gay wakoteni bi kemu ni balay lako nga through the agricultural where na quarantine and they can seal it for you bitakin doon na sticker meka ko nirto taro na tambanan ni kay kawan na wang kabukay iyo yung ko nakura ina market isuba ground floor boleh tek na market asi ngona ya undo boleh $20 don ta value $20 iya berto kali si ratuara na live karon ni ngol tel nga binanon na page sendonia kali si takap chikin ko na live bataro ni ruchi ko na maramani biti kwara nakaba na 10 days wellness program dona kana nung kutalita kana luto na kana bimbi 7 to 12 kilos dona marama itim karoban dona kilo luto ba she just drink juice the whole day for 10 days siyang lakana sa kosar nga ngunu juice ngona nga ubyak kana kina ngunu juice kona kana recipe na chuko nang mi pamadal tako panapasay rambuka le make na ini matotokan na ngunu wild boar ya dotala na wild boar chiko na wild boar, chiko na warusi, chiko na red goat. Ya kona tolu ya usando ngunu ba chiko. Wikem ni na chiko isuba, ronyo ni ngole na sing biti santaram. Odi na stoko chiko ay kundan sing. Kwana buno ni batang bensini. Kwana service station, toko ikando na store. Or tondo supply ni juice Fiji. Shake me to wake me. Yung tulak ko ni Viti, asar nga nakangaw sa takit-tak. Ang gitulak nga naman ko Viti sa kay, may stock. Sa mataklilay sar nga, sa ngunu sar nga. Mataklilay na rangolaya, na karni Viti, na jinja, dawa nga kuneraw, ngunu. Kunera, kaya sa orali ngunong biyachi ko, dawa rarabakin na rangolaya. Siapa tak marah na? Kau sali tuki baci ko na mbia ngunu dasar iyo ko sar ngaya na kena kambimbi na yuna ka ema iyo beta ko vale no gulao iyo da ngunu juice Fiji na juice korondo bulta ka chiko na kura was a few years ago about 10 years ago kita chiko New Zealandia undo ngunu bakal na kura sember menanga kina COVID-19 ya ang gari na kura bikem ni naturang kina marama chukin na qualities chuko na wani kura taraw na mate so it enhances your nanomu vitamin C nanomu tango makan nanomu immune system it boosts your immune system bulta ko blow iyo sempre ko ya quando tu chukan kenano kuna prevention is better than cure sember ni ko to mate yuko musangunu kurarawa yuko sangunu dangolaya yuko sangunu karniviti klaver na ndo ngunu ngone ngo ndo sergango sa kum ngani ndo sena ya bika na ndo ngunu ngona kaya kasaro bika na ndo ngunu ngona then taru bika na ndo ngunu dangolaya iyo kundi boro tu kono ko marama tahu malaka ngalam biya wa indi kevi okay isale lang kasarangan ko telepon yo okay sekali so sarili ko chikungo au sasanga chikungo me te ko me duruma second through round na connection. It could check my connection failed. And I'm not sure why. Kamu kadi ba dan kudoro bo Awa. Leo. Kamu kadi ko man. Leo. Mo kadi man nga bangko. Dimbula cuma ini ba Leo
Kola sa mituva, kola sa mituva. Awa. Kere mo sochi, awa mo kere kwa mando ko nga nakilana. Leo. Kaya mo tembak naman ko. Sambong liw wikito. Iya. Wala. O kere mo sochi kaya ni. Pero panapasa pati kay Kalise. Kaya baka isa lang ka chiko na nunggu internet. Siya nunggu internet set chiko. Iya, baka beto sana zoom back nga ni mataka eh. Zoom back ya. Iya, baka iba buku-buku chiko na nunggu mana libo-libo. So, ambong. Kaya usut sarbi kim do nawe kango. Habarang chiko mingo panapasa pati kay Kalisi. Ya, rere ni mataka back nga eh. Ang nanggay bako tabak nga do na zoom link. Kaya baka raw. Iya. Oh, vinak bali Merlita bundi ni bola. Bola Tarsila, butong bola mi Sydney. Iya. Gotal na maramang go Tarsila. Takapti ko kwen na dona wai ko tawo paket chiko ko na meta. O lewsar na ka uli mai be Tarsila. Na do wase chiko ko weekend na bimbi ni me sabsabana ketenda dona ka uli be Tarsila. Dono Emma. Iyo. Emma Kalisi bat kay panapasa. Ando chuka na tarbi kem ro na bio kanye na 10 days wellness. Bata bi kemam na chuka ni balang kemamiraw ni siya matalangay na namdo program. Ngay sumo na nga may kaya ka Emma ni mataka. Menangay ro siya mamay to ngay sumo na nomunitar bikim ni natar chuk may bikan na chuk Amerika. Kaya ka ni join na 10 days wellness program. Very, very effective. Ngay bitor sila uli na ba nanon ko chiko mi Sydney o sa ngunu balele nanon to meta vivo ki saranga o mananga bakla saranga ni mama o bakla talanga ni nanong bakasam rarama se rambe kana tukutuku ne baka iliu baka it's foggy se le baka le nangono baka ngumilera ya nanon da ngunu basala wai bakango buki kenda balile me nando tukun chiko Tarsila na ketenda baka it's like our second brain bikim do na maramo buni wine do sa chiko bingo buni wai Leila boleh bina krevangu vital nga na buni wai to sa chiko bingo na programo ni vital no ni kuwa da babi bina kanira sa matal nga me na vito koni na nonda tikumbulambula tikumbulambula me baka u ba matal ta chiko liya sa lebu sar nga bir na we kanta sara leng katiko lebu sara matendole matendole kin balmal si bernir dobe namba kimera matikina sarvadin balatango na nira sianga ni rangaro na karakania na karangunuba na do talanga nakaubulit talanga ngo be Tarsila na kana ngunubi and being consistent being consistent na kana saba na kete yamada nga bo lewsar nga nakaubulit kin saba na ketenda and bulong-bulong binaka lebu na ka erto baka tabulida so nungo na sa declare out to sa buong nga weekend men takaba to be consistent and you keep doing it oraw Kalisi pati ki panapasa rambuka di matakan tanang kay siyang batamay ngono batanga bango na kabi men tagay may bitalan no nabuko ni tikong bulong-bula nono to program chinasina siya ni somi andora kai terusar nga balibu na beya sa ibit sa tiko tete na bitalano ni 10 days wellness program tiko mo may raki-raki o sarabat ako na video panapasa tiko mo may raki-raki sangga intewa buki may singa toka sangol sar may suba no sorry so the 10 days wellness o care sar nga this program has to go viral it's a good program, it saves lives. May bakat kung chungo Kalisi ko luto may kabi ko bito na kilo rere mamar saranga na maramongo baka lori talmay na tolo marasa iliw sa list talmay na tolo na totoka
na maramango to toka sarangan ni dare na nonda vewasita ka libu na ulutanga binaka bakango na nonda vewasita ka na kanina kakana bulambula ngun juice kona juice ngor tono kami waseu raw na ken programa mi viti matanga sa ve sa ibit sa tantolo mikeno ko no levu sa dawir ngo ibiti levu. There's no excuse. No excuse. Vinaka lofa nakavalevo iyo. Kambimbi na tubmate menta taro, Dolo vinaka. Okay, we feed you up tomorrow evening. Okay. Dolo vinaka panapasa. Tomorrow after 6 p.m. Fiji time. We can join in and have the live session with Kalisi and Panapasa. Vinaka valib sarbi kemron na viokani. Kerbi usoti ni lenga na nungu mwana liba-liba. Au sekondra ni wadurum kimro romai. I'm not sure why. Nungu dorobo sa amode. Wana numu meabuki yao. Okay. Ibi dhaka. Okay. Flagstaff on the 9th. Registration starts at 2 p.m. Suba. August the 9th. August the 9th. Sige tapya. Lutulio. Sebarang buka. So they are doing more registrations. So go on the Facebook page, 10 days wellness program. Nakautal taki na program ko erto siya ni bibam din ditake. Erto si bibam din ditake erto dui kai, dui mataloto, dui zakadaka, labangan din dui. You're all welcome to be part of this. Kunin da reda na ni lotu, da lakuchi ko yan ke baka binakata mo bulong-bulong binakay. Sarangan do na ulutanga binaka no numen da bitan lo kila semba ni mataka nindi se barra ko chukumingo no numu talanga men gando singa na madongo men gando talanga na bitan lo men baleta na HIV HIV may witch sa toso da kasaranga na wili no gato bole mo na redir to man bida na buniwai men do mandana nito panel discussion Vitalo no menda vitalo takseta bandaro ni kabat sa lele usaranga na will be cancer nga nito ke. We are HIV positive. Okay. Birak malip sar parpasa dono binaka iya. Mataka o nakaloko tong siya matalamay. Iya, isa. Kalisi birak malip no bise mati na programa ngo. Marota kami da viva kongeti na 10 days wellness program. Kaya kasara ni lutu vitu na kilo, 8 na kilo. Do man na marami chin karoba kando na kilo lutu wa. In 10 days, batena kanya sarang nakakanang bulang-bula through the juice. Sang uno ba nga na juice. Au talitak sarangan na kinaya. Binaka nga mitangay ronga nga bira na sabay tabi na program merangay wasamay na bekara lakuturumati ko sarana tarong chukumay Evie Flagstaff Evie ero ni gaimbita nga mena kanito to keraw otherwise so tanga ni matak 6 o'clock back on my program meron na kaysang katamayo Kalisi pat kay Panapasa on Zoom because I think it's a little bit more stable yeah. Sarang mo nito. Okay. Peria SDA Hall. Kaya taro chukumaya August the 9th. Flagstaff. Registration for the next 10 days. Totoo ka sarangay. Nali mo nga ni nonda baka di atakay ni tuktuk membalata na 10 days wellness program. The better. Balata ni liwir na kandar tub mati tu ko sarangay na non rason ni mas. Na non redes on wili mati bango da rin da bibuke. Ni libra kangko na nda buwata nga may bichi na puno sautu na buwata. Nguna ni mango. Siya na moli. Na ntawa. Sa kalabuat serangan sa reda tulong dahil sini vale sa ko serangaya reda ko sa mamadal chung ko Kalis na non to biggest loser lutu wa chin kabitu na kilo wow to ko bagando Kalis
Tuan tamani wili-wili liwe. Chin kapitula kilo. Ya. Sabi ba kung git sarangaya ke pasaraw bi dawe kanta melutu ba chin kapitula kilo. Dapat talen rendre weekend, eh? It can happen. Nakabali bale make na nima sa ni mataka. Nakabali sar pa pasarang buka babi ni binakayan na muni sa sanga muni siya maramay. Kerbi mo soti ni tawa balele na nung telefoni. Taka nga nang gay imbitan ni bikem raw kay kalis na Zoom link, tungkol sa mga pinag-bibis balbalilay. Iya. Sa ko nga ya bakala kasara na biokan ni binakbali na nung siya mamay nanon vital no takatiko na tikong bulong-bula may pakasaba matal takot niya kaya pakasaraw ni baka binakataki na non da bula dundua na non da reda na non da ngada na non da yate non da yate buso na non da uto na non da wimbudo kakera nga tula maya menda bakila menda ton bulong-bula binakatiki pakasaso na kasa tao na libutan na po no tao kina libunaka kaya nakaroon ni ulutang ano numamen dabitan lo ta kambaletan na HIV wili ka na pepa ni kondo na kana kaya na musibiyaw sa lebu saranga na wekanda they are HIV positive so we have to do something as a people berto na tamban bula roninda may bitala no wat seda benda roninda kab matay mandang abikan da nabio kan da barang cuk minikua da roninda ngole ni mendalaki test just do a HIV test dotala kunireto kunyo boro nyo le testa meloringa na munra elore ke chukina na manu ni mate ni kona HIV ya ke baka oronga na HIV sa chuk talaga na kana woni mate ke baka sa klinik sa positive sa rin gasul me na memo ni mate mo ngunu ba meron ni baka binakataka na numumbula iya talaga sa ultang talaga iso baka le weekend baka da sususin do bitang takatubali da wilik na pepa da bitang na tak da rere o tsinga me utstal tu da sing kada kab ke na ka but Fiji we have to wake up there's something is happening in our country possibly na bisikenda ni 2K da kan sa to sa daksar tsunga na wili ni HIV sa lew saranga positive possibly na lubenda lew raban takatsuka na wenga ni biba kamatintaki era baka nga taka na idula na idula ko mera baka durumay na non rasalin ra kwe ngon sarsang kinira chukubir na ilabo mera bule talin do talin na drugs siya na when matin biba kamatinta ki mera bulia ir sangay baka nga tak nga nandun na idula mera tumida kinamitu mananra ni kwaya chukuban na drugs ana kenida ka kaurongo sarga baka nga tak chukan do na idula me turmaya me le imbita talben na lingana talin do tal iya kaya kain do berto ni tambangon niya sa positive tiko ngay pastak na idula ya bendo tal sa antiaw saranga kinana manmon ni mati ni HIV la ya so kaya da sa tunin da pakasamtak so based on affordability sa sing rawat na rosal kalim ng dola si lim sa bulan dola don na paket lili bakang ko sarga baka nga taka na idula merdula irkina ko sarangan ngun sala ko kwente totolo chukina na matengo na HIV ilu se do kilenga ni don dia na mate rango na HIV na bedo yung ko sa baka nga tek sarangan na idula nga korban tak chuka ngone nanon ra kaniti ko sarangunu ba na weni matini ba ka matintake iyo ko nga balak sar bikem ni nabiokan o sala ba ko madani bikem ni kerbi musoti ni siya ni Rosia maramay na wekanda ya unita ni mataka o chinawono rona kasi mamay na zoom da nga vital no taka 10 days wellness program. So if you want to join the 10 days wellness program, take a look at the Singa. So we're leading up to it. That's exciting. Join us tomorrow. All right? Okay. So vamos din vikam ni kede. Nakabalebu. Ni kalunga tatiko. Sa ni mataka o nakaloko. Okay. Di mo de. Naka meron ng ibalu. Nakatakomblow. Naka Elizabeth Faleway. Di kalau ngati tiko ay marasari sema ni mataka ya sala uchi kana chin kando ng bong libi keto gosi ka tamu chin go Amerika sa moni chin mataka lelengo sa uchi na chin karu
na matakalilay. Iya, au sana tatau chuko msali modi, ni kalau ngata tiko, nakavali besar na sema mai ni modi manda. Naka lofa modi